Ako gledaš ovu poruku 13. novembra, ovo je poruka od Boga za tebe. Ponekad se pitamo zašto Bog nam zatvara neka vrata. Ne, on te ne odbija, nego te štiti, a to je ono što mi ne vidimo. U Rimljanima 8. poglave 28. stih nam kaže: sve vrvi na dobro onima koji ljube Boga. Bog vidi ono što ti ne vidiš. Ti vidiš ponekad priliku, a on vidi zamku koju neprijatelj ti postavlja. Ti vidiš gubitak, a on vidi upravo kako te sačuvao od nečega što neprijatelj mogao da te uništi. Ponekad mi vidimo da kao da Bog zatvara neke važne vrate, u stvari on otvara mnogo bolja vrata za nas. Zato danas prestani da gledaš iz tvoje perspektive i počni da gledaš na stvari iz Božje perspektive i nauči najvažniju lekciju. Sva vrata koja su zatvorena nisu prepreka, odnosno nisu kazna Božja, nego li možda Božja zaštita u tvom životu. Postavi sebi pitanje, od čega me Bog zaštitio, a ja to ne vidim? Šta je ono što Bog je zatvorio neka vrata gdje me zaštitio od nečega što neprijatelj želio da me uništi? I zato danas, umjesto da gunđaš, zahvali za zatvorena vrata koje Bog je učinio u tvom životu, odnosno za vrate koje on zatvorio i rekao: ne, sine moj, to nije put koji sam ja naumio da ideš. Zato danas, umjesto da gunđaš, zahvali. Jer zapamti, sve vrvi na dobro onima koji ljube Boga.